Apa negara iki? Tambah makmur apa tambah hajur? Padahal kekayaane alame yo wakeh melimpah. Tapi yo kok sik kalah mbek Brunei Darussalam. Carut marut politik garai rakyat bingung ae. Saben wayahe pemilu, janji politike kampanyene mikirno rakyat. Lah iya, DPR kan Dewan Perwakilan Rakyat. Lah tapi keinginannya rakyat kok nggak diwakili. Kasus korupsi kayak biyen geno marine. Gendeng-gendengan wis. Apa iki jaman edan yo, nek edan gak keduman. Jare korupsi kate dikejar sampai nang Antartika. Padahal korupsi ini di antara kita. Piro wene sih ngesahno undang-undang hukuman bagi para koruptor? Hukuman mati apa hukuman seumur hidup?